4.4 magnitude banglai faha Assam, Meghalaya, Manipuro. Ai ni phone no hack khe tap khe ahnya saha BJP ni keha MLA. Karnataka 5,983 coronavirus case tamai aha akhe 138 bro thuya tha coronavirus biaram hamya maye. Meghalaya 5,000 jaharono coronavirus positive mai aha akhe 17 bro thuya tha coronavirus maye. India ni keha Chinese kenoi kamtangnai ro thuya tha Nepal flood ro. Jammu and Kashmir ni Srinagar jagao blongbro ro open fire khetio police kenoi thuya tha akhe ta search operation continue ongye tongo. Bollywood ni actor Sir Akshay Kumar donate kha 1 crore school building tangna mambo ye Jammu and Kashmir LOC parao. Talbri nimsio ukio poila 10,000 coronavirus case tamai ha. Phuang ni news simba update lebasa no malai nai phainai video. Subscribe khedi Kabru Khupo 24 YouTube channel no hamyak mo kau ni favorite kau Kabru baike pura desoni kupono khnai tonam bo e share khnai tapodi naroni mampha akhe joto takhum khurono naro joto no khachang mo ya pheu moming khe naro video poilan chinga paithok monjora naimon bo e joto no khacha malai nai phaine video